tākiri ko te ata, kōrihi ko te manu, ka ao, ka awatea, tihei Māori. Ko tamale sāna hau te kai hautu o te ahu o te reo ki te tauhi. Ahu tia te whakaaro, ahu tia te kōrero, mai te kore, ki te pō, ki te ao mārama. So you've had an interesting upbringing in terms of your education, like you've gone from kohanga reo into other parts of, or other mediums of education. Talk to us about, what that was like. Hoki mahara ana ki taku iau e kuraina ana ki te kohanga reo. He reo Māori ana ki te reo I reira, he reo Māori I te kāinga. Ahakoa I te noa te reo. Te nui ngō te wako te reo Māori I rangona. Whakawhiti atu au ki te kura auraki, Nelson Central School me ki, I uaua nā te mea ko taku reo matua ko te reo Māori, o ko te reo matua ki te kura, he reo Pākehā anake. Ahakoa I reira etahi pauako, I ngana rātou ki te kōrero Māori, engari I te ako tonu rātou I te reo Māori, e hara I te mea I tika te reo. I uaua mua ku mātua, kia rangona taua reo, kia mōhio hoki koera te reo ka ako mātou I te kura. Engari, tipu ake, tai atu au ki taku tau tua ono, heke mai ai tētahi kia mātou I tohunga. Roto I te ao paokoko, matua Ross, Gregory, no te taitokero, ia. I hara mai me ona pukenga nui, tana reo Māori, tana ngana kia whakatō ki roto I a mātou, te tika o te reo me ngā tikanga, me tō mātou maringa nui, kua mau tonu mātou ngā ākonga I ona whakaakoranga, ki tēnei rangi tonu aha ko kārie I konei. So I rangona tonu I etahi āhuatanga o te reo ki te kura, auraki, engari hara I te mea I tino whai ngā kura I tērā ara I aua. Whakawhiti atu ki te kura tūwainga, ko taku papa ki taku pauako. And he pauako pai ia. He tangata manaki, he tangata whakaaro nui ki ngā tamariki Māori, me te whakahaumaru I a mātou mai I ngā āhuatanga kaikiri. Kāri mātou I te paku mōhio, engari iau e pakeke ana I naine e kite ana I tana ngana kia noho haumaru mātou I roto I tō mātou reanga o te pito whakarau. Engari I reira, I ngana ia kia whakaako mai te reo Māori me ngā tikanga, I pakari ai mātou I roto I te ao Māori nā ana whakaakoranga. Karua haere atu ai ki te kura tama wahine o whakatu. I haere atu ai ki te kura tamatāne kia ako I te reo Māori, ki te taha Uncle Wayne Hippolyte. E hara I te mea I a mātou I te kura tamawahine, I uaua kia noa hei Māori. I reira, nui ngā pakanga ki ngā paoko, ki ngā akonga tauiwi, me ngā akonga Māori. I te mea I taku waimari e he kaha oku mātua e uana rāua ki te ao Māori, mea tātou tikanga, ki ngā mahi o te ao Māori o te iwi Māori, kauri pērā I rātu o ngā akonga o aku hoa ako ki te kura, hako Māori mai tau iwi mai. So I uaua te noa hei Māori ki te kura, te whai I taku reo, ko taku noho atu ki a Uncle Wayne ki te kura tamatāne, I tino whai hua au I roto I taku reo. Ka rua I taku tau mutunga ki te kura tamawahine, I hara mai ki konei ki Inimati, ki raro I ngā parireo Uncle Kiri tākau.
ki te ako i te reo Māori, i raro i te marumaru o te Aotarangi. E ni konei au ki tahunga pakeke ako ai taku reo. E tika ana kia noho humari i roto i aua āhuatanga i te mea i kite i taua wā. Ahakoa i ngana te toko i te kaunga toko iti i taua wā. Pērā tonu ana i tēnei wā. E ngana kia whakatipua ai ngā akoranga o te ao Māori ki roto i te rohe o te tauihu. E ko anko kiri tētahi o era i tangata humari ia i whakaako i te reo Māori ki ngā tangata katoa i hihia ki te ako. So taku wai mari e kia noho ki tōna taha mo taua tau ko tahi. Nui tana patient, man. Ka aroha ki ai te me rangatahi tonu i taua wā. Me rātou ngā pakeke, engari i tino whaihua i aia i roto mo te ako i te reo Māori. Rua mano te kauma ono, haere atua ki te wānanga o Raukawa, ki reira whai taku tohu pautuaranga whakaakoranga. I ua i reira i te mea, i pōhehe au, i au te whakaaro Māori. Engari Pākehā tonu taku whakaaro, o tau i tonu taku whakaaro, colonise tonu au, like rawa ake nei. E kare au te paku mōhio. Kaore hoki au i te mōhio, i te kaunga me ngā wheako nui o tēnā akonga i roto tonu i taku akomanga. Like, etahi he raukura o Hoani Waititi, etahi raukura no kurakapapa ke atu, etahi he tohunga o rātou kuia, koroua, mātua mā, and kare te paku mōhio. Like, kuare katoa au. Engari, anō, ko te iwi Māori tēnei, he iwi humari. E ni pērā rātou katoa me tō rātou, ngana, kia whakaako mai kia, actually whakatauira mai ki au. Te nuinga o aku akoranga hei Pauako, hei aku akoranga o reo Māori, mai aku akonga heritimi mai ngā Pauako o te wānangara. And kua kite i naone, i taku noho o taku, noho antu ki te kurakapa Māori o tuia te mātangi, e raro tonu i te maru o te ahomatua, i ki te, okay, koinei te āhua o te Māori, te pono o te Māori. I paku ako au i ngā āhuatanga o te reo Māori ki te wānanga o Raukawa, ka ki paku i te mea ko tō rātou, ko te tūmanaku ia tātura koe ki reira, uru atu koe ki te pautuaronga whakaakoranga o te whai taua tohu, me reo Māori toni te reo. I pōhehe au, i te mea ki mā kumata, no, he reo Māori tau, kou. Like, he reo Māori anō tō rātou, like, i tino ataku reo i taua wā. And he tits, like, kari te pai, i kite au i aku, i hoki atu au ki aku tuhinga, I was like, he aha, tērā. Like, kino rawa atu nei. Engari rā, i whaihua i roto i rā akoranga, kia kau ki roto i te rumaki reo ki te kurakapa Māori o tuia te mātangi, kia ako tonu i taku reo. I reira pakirea, e harei te me he mātanga au ki te reo, engari ka ata wete au i taku reo. Kari kore kei te noho i nai nei, whakawhiti kōrero kia koe ne hapa ana, engari engana tonu ana kia tika. But i reira, i whaihua nā te whakawhiti te reo Māori i Aotearangi ki ngā tāngata he reo Māori, ki ngā tāngata i hihi ana ki te ako, e mā te whakarite i ngā mahere, i ngā whakaakoranga mo ngā tamariki, i reira ako ai au i te reo. Me taku, i ako hoki au i te reo Pākehā, mā te ako i te reo Māori. Hea, koera aku akoranga i roto i te kurei, harei te mea he nui, te mea ki konei ki te tauhi o te waka Māui, i te noa te reo, toku i te noa ngā tangata ka kōrero, en kei ngā pito katoa e ngana ana tātou kia whakaako i te reo me ngā tikanga, ki pakari ai ngā tangata i roto i rā mahi, en he uaua, but, koera. Pai, whakaaro ana hau mo tō whakatipuranga me era whakaakoranga. I whai pānga etahi o era whakaakoranga i roto i o mahi whakaako tamariki? Ai. Ko ngā pauko i tino whai au i kite etahi hihia mōku i roto i a o rātou, ko taku papa.
ko matua Ross. He tāne I kite au I roto I a raua, e hara I a raua te kaupapa. Ko tō tātou reo te kaupapa, ko a tātou tikanga te kaupapa, ko te ao Māori te kaupapa, ko te pūtake ko ngā tamariki. I roto I a raua mahi katoa, ka hoki atu rā te aro o te whāinga ki ngā tamariki. Ko rātou ki te pūtake kei ranga hihi o ngā tamariki. Mā reira, ka whaia te ara tika, I roto I ngā mahere, I roto I ngā whakaritenga, I roto I ngā mahi, whakaako, kia aro ki ngā hiahia me ngā hihia ngā tamariki. Patience he mea nui. E rua aku taha, he taha, kei te mōhio koe anko, he taha, ai e patience, ri karau te mōhio te kupu. Engari, tēnei atu taha, pūru katoa. E ko tāku I te hihia kia whai I tēnei. Engari, kia noho rite, tērā ki te kaha. Kia tutuki tonu I ngā mahi. I te mea, me taikaha ngā te ao Māori, me taikaha te iwi Māori, ngā tamariki. I te mea, taku noho atu ki te kura. I ki te au he paoko, I te waimari privilege o ngā tamariki o tui a te mātangi, I te mea, ka noho noa rātou I roto I tō rātou ao Māori ki te kura. Ka rūmakina ki te ao Māori. Rūmakina ki te reo Māori. Puta atu rā rātou ki te ao o tauiwi, e tahi o rātou ki te kora e tū kaha nei, tū pakarea I roto I tōna Māoritanga, e tahi ko mate atu, you know? And so ko tāku, hei hihi kia whakatipu I a tātou tamariki pēra, I taku pāpā pēra, I a matua Ross. I roto tonu I te humari o te iwi Māori, engari I roto tonu I te kaha o te iwi Māori. I te mea e rua kia whaitika koe. Engari ko tāku, e noho ana tērā taumahatanga I runga I au hei pauako. E kite au I tērā, I noho aua taumahatanga I runga I ngā pauako ōku. En ko tāku he whakatipu titahi wāhi haumari mo aku tamariki, kia whakatipu tika I a rātou, I roto I tō rātou ao Māori, I roto I tō rātou reo Māori. So ko ngā akoranga ōku I aku pauako, ko te humarietanga, patience rawa ake nei, engari kia u tonu ki te tika ki te pono o tō tātou reo me ngā tikanga. Yeah. Kono mai mo o tamariki, me ngā āhuatanga ki te whakatipu tamariki I roto I te reo Māori, kia rūmakina rātou ki te reo Māori. Taku mātāmua, rangatahi tonu au I te waihapau me taku mātāmua, te kemawaru pēr aku tau. No, te kemawaru aku tau. I te noho tonu au ki te kaingoku mātua. Ko tō mātou whainga katoa, ko ia te mokopuna tuatahi o te whānau, ko te whainga kia reo Māori tana reo tuatahi. Kia rumakia ki te reo Māori. I kaha mātou kia whai tērā, kaha mātou kia whakaako ki aia, ngā kupu Māori, ko tana kupu tuatai, ko te poitu kohu, me te titiro, tana kupu tuarua, koe rāna kupu, and koe rā tō mātou, he whakaako I te reo Māori I te kāinga. E tika ana taua whakatauki e ki ana tamaiti akona I te kāinga tua ki te marae tau ana. E ni pērā tō mātou whai I roto I te kāinga, me te mōhio, a tōna wā ka tipu, a tōna wā ka haere ki te kurukaupu mo Māori, engari I waho tonu I tērā, you know, kaori I reira pēr ngā hiahia o te ao Māori, I waho tonu I tērā. So I ngana mātou I roto I te kāinga kia whakatoa ki roto I aia I rāhuatanga. E pēra tonu ana ki taku mātāmuri me taku pōtiki. Engari he uaua I te wako whai hoa rangatira no iwike, no nue hamoa ia. E ngana ana ia kia whai tō tātou reo, engari he uaua ka ngana ko tāna reo matua, ko tōna reo matua, ko te reo Pākehā, ko te reo Tauiwi. En he uaua mo aku tamariki I te mea ngako nui tōku tamariki kia
Ki o rātou pāpā, he kahuri ki te reo Pākehā. Te nui ngā hawhe reo Pākehā, hawhe reo Māori. And he hoha, he hoha i te mea, haere aku tamariki ki te kura kaupapa Māori. Ki reira, ako ai te reo, ako i ngā tikanga, kua rūmakina ki te ao Māori ki te irahuatanga katoa. Hoki mai ki te kāinga hawhe, he hoha. Engari, ko te ngākau nui a taku tāne kia ngana tonu, ki tira koira te mea nui, ahakoa he hoha, ahakoa he uaua, te nuinga o te wā, ki te whai tangata i waho tonu i te iwi Māori, he ngākau nui tonu tōna ki te ao Māori, koira te mea nui. En ka ngana ia ki ngā rerenga, ki ngā kupu, kia āwhinatia ngā tamariki, he te nuinga o te wā, he kupu tohu i roto i te kāinga. You know, horoi a ngarihi, whakamaro ki ngarihi, haere ki te wharepaku, uwhi, you know, era kupu katoa kei te ako taku tāne kia whakaako tonu ki wā tātou tamariki, kia reo Māori tonu te kāinga. So koira, he uauai e tahiwa, engari, he tangata kōrero Māori ahau, he kōrero Māori ahau, he mangere tonu. So kei runga tonu i au tērā haipapa, kia whakaako ki aku tamariki e hara i te mea kia waiho tonu noa, o kia waiho ki runga i taku tāne kia pērai. So ahakoa aku kōrero, kei te whakaro ana, noku ke te kāreti kāna te kawe i te reo Māori roti te kāinga ki aku tamariki. Shame. He tangata, oi ki te au i ai i runga i te papatū wawe o te matatini. Ko te kapahaka pia tētahi kauwaka e pakari ai tōna reo. Engari, kōrero mai mō tō kai ngākau ki te ao kapahaka? Taku kai ngākau ki te ao kapahaka. I tīmata pia, i tīmata aku akoranga katoa ki roto i te kapahaka. Ki te kohanga reo, taku tūtua tahi, iau i te kohanga reo, kopu ai te kohanga reo, rua pia aku tau. Ka rua tupu aki au ngā rekereke o Uncle Wayne e Auntie Tania. Roto tonu i te karapu o te whatukura. E ni reira, i ako au ngā ahutanga katoa te kapahaka. Taku tū i naine, mai i a rāua. Ahakoa i ako au i te kapahaka ki taho o ku mātua, maharau i a mātua i tamariki ana mātou ko aku tatau. Ko tō raua e ki ana ki Uncle Wayne Auntie Tania, ane aku tamariki mā kōrua rātou e whakatupu i roto i te ao haka. I pera, i kawe raua, i whakaako mai raua, e hoki mahara ana i te wā i whakaako mai a Uncle Tom Auntie Tania te poi, i koretake au. Pera, aua pera tonu ana i naine, nā te kore prakatihi. Engari, patience, anō, like, ka pērā au ki aku tamariki, man, ka hoa, ka reo paku ki te i tērā i roto i a raua. Rei, mahara ko te mahinga poi, ko te figure eight o te helicopter, man, rima aku tau, ako ana i tērā, kore take, engari i tōna mai i mau, nā o raua whakakoranga. I reira tipu ai, taku ngākau nui ki te kapahaka, ka rua whai a raua ki roto i te karapu o te whatukura i au i te pua nā. Ako hoki ki aku mātua ki roto o te pitai whakarei, ki te atakahika, te pua ake te wauro piki mai ki te kuratama wahine o whakatū. Ara, te pua ake, anō, hei pākeke, te pautu māro. I uaua kia puta atu i taku rohe, you know. Kei te mōhio koe, kei te mōhio, i pērā koe i te tuatahi. Ene i uaua engari i ki te katoa i ngā hua, mai te noho ki a koe, me ōpukenga. I ki te ke i ōpukenga, i roto i awe tamariki ana, ka rua te noho i raro i o parirau ki te pautu māro i ako nui ahau ki ngā ahutanga o te ao haka, ki te pakari o te tū,
ki te i whaihua au i roto i taku reo waiata, i harau i te tangata reo waiata. Yeah, hey, and I can hold a note and that's about it. But projection, koera tētahi mea nui a koe ki tō taha. Me te mea i whai i tētahi kapa, I don't have to hear myself sing. You know, i te... Ka pērā i ngā wakatua ki kone ki te tau. Hara i te mea kei te carry koe i te ropu. Teka! And, i pai kia haere atu ki reira, kia haka noa, kia, you know, kia whai pukenga anō mōku. E hara i te mea i te whakaako ki tangata ki atu, hara i te mea i te tuku noa, i te... I was just taking from you, really. Mai a koitunga pōko o te pautu maro. But I learnt so much, even just in that one campaign. And then i ngana kia hoki mai ki konei, kia whakahoki ki taku iwi. Wow. Mōhio hoki a hau ki te rā. I was like, oh, okay. Tēnā pēr hoki noa atu he kaihaka. But i whai hua i roto i aua mahi, a tōna wā pēr ka whai i taua ngā kaunui e o taua iwi. Ki te kapahaka i te mea kei reira taku ngā kau o motoki. Engari, i te mea mo te wāpaku i ngaro au taua ngā kaunui ki te kapahaka i taumaha. I taumaha te mata i tō ake kapa. I taumaha kia whai tangata, i taumaha kia whakaako ki te tangata kaori i te hihia. Engari, ko te kianga mai ki au, mai aku mātua i ki mai. My kaupapa bigger than you. I tua i ki mai tira, yeah, but e taumaha tonu. And you kind of just had to push it through. And you had to find that love again for kapahaka, because it was here in Te Tauhu, kapahaka is what carried us through. That's what we felt like made us Māori. With everything else that we didn't have, that was the only thing we did have. And that in our own way, in our own rohe, we were good at here. It's what brought us together, and I really had to dig deep during that time, kia whai anō i te rāhuatanga. And in some ways I did in this last campaign with te matatini, i rongo tonu i ngā taumahatanga, but i whai tonu i taua aroha mā te whai tangata, i whakapono mai ki au, i whakapono hoki au ki a rātou, i ki te hoki i te ātāhua o te aohaka anō. And so kua whai anō au i tērā ātāhua, tērā taku ngā kaunui ki te aohaka. So, ko hoki mai tēnā, kei te mōhio, taua, te ara whakamua, mai konei. But, ko te mea nui i nāne kia whakaako ki ngā tamariki, ko tātou tamariki, ka kawe tonu i tērā kaupapa, ko tātou rangatahi, me te whai i tētahi ara anō mō rātou i roto tonu i te rohe, kia noho tonu mai rātou. Ai haere atu whai wheako, whai i rā koranga, hoki mai ki o iwi, ki tō iwi rāne, hoki mai ki tō rohe, i whakatipuke i a koe, whakahoki atu ki o iwi. You know, i rā pukenga, whakatipu anō i te reanga e eke mai ana. So koera tāku i nei kei te arua ki tērā, kaupapa's bigger than you, girl. So, kei te kite, okay, ko tāku i nei, e harau i te whāinga, ko ngā tamariki, ko ngā rangatahi ki te whāinga. So koera, kua huri taku aroha, ki wā tātou tamariki e rangatai. I think kua huri te aronga o a tātou iwi ki a tātou tamariki. Me te hunga haka nei, ko kite i roto i ngā tamariki, tērā koengo i nei, kaori kite i ngā tau kimuri, you know, i roto i ngā wāhi iti nei, i roto i te hapore, engari, kua rangi whāwhātia tērā āhuatanga i nei, ki te kite, tirohia ngā whakataitai tērā tau, you know, pēr toko rima, e rima ngā kapa,
I roto i te whakataetai, e ahei ana kia uru atu ki ngā amotu. You know, hoki rima tau ki muri, kei te mohi o tātou koe te hunga ka haere ki ngā amotu. You know, it was like, well, you know, everyone else was like, oh, why do we even go to the competition? Because everyone knew. I nāia nei, you know, kua tipu haere te ao haka. And he tika, ko tērā te mea e Māori ake ai e tahi o a tātou tamariki, ngā kura auraki, ko te kapahaka, te kauwaka, e Māori ake ai tō rātou ao. Pātai nui whakamutinga nei, hea e tahi o ngā haipapa, atu i o mahi hei kai whakaako, ka kawea e koe i roto i te rohe nei. Hare te mea ka kawe au, engari ka taunaki tia rātou kakawe i ngā kaupapa. Kare ki te au i te tangata e toana i roto i ngā mahi. Engari ko tāku noa he taunaki i ngā mahi pērā i aku mahi pēr ki rangi tāne. Nā Uncle Jeremy McLeod, tātari McLeod ke ngā mahi i whakarite ki te rātaho te maunga wau. Ki roto tonu o rangitāne o Māori mo te rohe tonu. I roto i ngā kura reo, i roto tonu i te kaotanga o te reo, me ona tangata e mohi ana you know, ata ngā uncle, ki te reo, ki ngā tikanga, e ne hoa maha ona. You know, noho ana ia, i raro ia Papa Timoti, i rātou ma kaunga kene. And ko tāku noa, he ngana kia whai tonu, kia kawe tonu, kawe te kawe. Kia haere tonu aua kaupapa i te me he maumau noa ki te kore. So ko tāku, he taunaki i ngā tāngata kei tērā taha o te maunga, e ngana ana kia whai tonu i ana tapuai, e ko tāku, tautoko ana i ngā kaupapa, ma te haere atu ki te kura reo, ngana kia whakariterite, kia whakahaere ki te taho taku auntie, me rātou. Pērā hoki mo te kaotanga o te reo, karanga mai au kia awhina atu, ka haere atu ki te awhina, ko pērā i taku tupuranga katoa, karanga mai tētai, kia awhina atu, haere atu koe, kei te hihi i a koe ki te kauta, kia whakariterite i ngā tepu, ka haere atu ki te marae, whakariterite, kei te hihi a kai karanga, kei te hihi a tangata waiata i ngā kinaki, ara. So hare te mea ka kawe au, engari ko tāku he taunaki i aua mahi katoa e hihi ana e ngā iwi. Uri tēnei no ngā iwi e waru o te tauhi o te waka Māori. Koa kāre anō kia rehita ki ngā iwi katoa. Engari i te mea... Yeah, well, te nui o tua kāre o mātou tupuna i runga i ngā tupuna list. So, hare au te he... Engari, ki te karanga mai ngā iwi, ka haere. Koera te mea nui. We are only going to live. Ka ora noa tātou ki te mahi tahi tātou. Maramana, you want to build yourself up, kei te pai. But mā te mahi tahi ka ora ai tātou katoa, and then you can build yourself up. But yeah, ko tāku, taunaki noa. Rawe nā kōrero. Hei whakatepe ngā mahi tēnei rā, he quick fire questions aku. Kau e ruku hohone ki ngā pātai nei, he māma noa. Nā reira, ka temata ki te kaikohua, hāngi rānei. Hāngi. Ka pai, kumara riwai rānei. Kumara. Rewana prauprai. Rewana. Yes! Te nuinga he prauprai. I roto i te pariti, he hukaparauri, he golden syrup rānei. Hukaparauri. Me te pata. And creamy. Ka pai, era aku patai. Kaimoana, tuna. Kaimoana. Ka pai, mea whakamutinga, te titi. Te fried chicken rānei. Fried chicken. Ka pai, I think kua toa a fried chicken i... Ia titi. Ui katoa. E mihi ana ki a koe, mō ngā kōrero i tēnei rā, me ngā kōrero ko puta i tātou e wānanga i tēnei rā. E mihi ana ki o Pukenga nui, me te mihi ki era Pukenga nau anō i whāngai, i roto i ngā tau. Nā reira, e mihi ana. Pai te whakarongo i o kōrero, me te rerekētanga o tō whakatipu, te whakatipu o tamariki me o mahi
ako, whakaako tamariki. Nā reira, e mihi ana kia tāua. Hoi anō, ka whakairihia ko te tapu o ngā kōrero, ki te tāhuhu o te whare, kia puta ki te whai au ki te ao mārama. Si hei, Mauri ora.